Yoresha heji omereza wende Olivia Kamsime izo twinyire kandi eshonga y'omutano kwatirine nanogaramu amino mukanwa nonga ahari yabo abine byasha ikuriwe shitama orebe amina goshono kuba nogarra omukanwa kawe narishucha kwikaho nirino ki erishono kuba noteka omukanwa kawe. Okaza hamino ninga kuchinga ebyasha nchindura cyangwa haburungi bw'akanwa kiyambaho kurebuka gye n'akamwenyu karungi kandi n'okurya gye. Eriizooba twagambaho n'omushaho w'amaino Gilbert Nkundimana okutushobora abakwatire n'okutamu amaino ningashi teeth replacement. Ogu naagira ngu ebyasha nikireetwa amaino okukuuka, okurwara enjino, obumwe omuntu okutunga butandu. Ebyasha obwire obwingi nibireetwa, hari ebikureetwa kukurwa amaino, hari ebikureetwa kushanga omuntu naturally taine ekika kyera eriino, oshanga kakura eriino rya primary ningashi eriino eryabandize kumera, ahantu oshanga hatarimera ki eriino, hati oshanga hazaho ekyasha. Abandi nibarwara enjino ekura amaino, abandi bafuna accidents zikura amaino, abandi barwana amaino garugamu ati akora ki afuna ekyasha. Waba nokimangu okugira ebyasha nikikuzibira kugamba gye n'okurya gye ebyokurya byawe. Dr. Nkundimana nashoborera ngu ebyasha bibaasa n'okwihaho amaani g'akanwa kawe. Ekyasha ekintu ekyokubanza ekikwihaho n'okugamba gye. Ekyakabiri kanagamba okugamba gyo okasheka oireme ekyasha tinkakukyekingire naibuka bantakombagamba konka karengonyere ekizibu ky'ebyasha yanagamba nanagamba za efi zaki oshanga nagamba orurimi nirurabamu, nagamba amatrante nigaragara, ebyo byona abo kugira ngu ki amaino tigarimu. Ekindi ebyasha nibihaho oba nkyete ki amaani g'akanwa kushanga ngu akanwa kiine ki nimbaasa kugeeta amaani, konka omu kukishobora nimbaasa kugira ngu ahantu hakuba hari ekyasha nka wagwa hansi ningashi omuntu akakuteera nk'ekikonde kirungi niho hakubanza kukora ki kuhendeka. Hati omushaya gwagu nigumisingamu amaino gwagu tari mu maino g'omushaya nitugutwara nk'omushaya gutiine maani. Ekindi tokarya gye hatari mu maino noshanga noriisa side erimu amaino, ningashi oshanga nk'enyama nogiriisaga amaino g'omumaisho mbwesha amaino g'omumaisho nigasikura. Omushaho w'amaino Nkundimana nashoborera ngu amaino aga nigakorwa konka tigarikuruga mu nyamiishwa nk'oku abingi barikuteekateeka. Abamwe nibagira ngu mangu nitugakura omu bandi ngu tugateeka omu muntu ngu nitugiiha omu bafu ngu abandi ngagitukukura tugasigaza ningashi ngu nitugiiha omu mpunu. Well, hariho ebintu ebimwe bikuruga omu nyamiishwa tukabikoza aha bantu konka tigari maino. Nga amaino giine ebika bingi konka ebika byona by'amaino nibiruga omu kintu ekikuba kiri nimbaasa kugeeta nka chemicals. Mwenu nitukwata nka powder konka ti powder y'amaino, titukusya amaino then ngu tuyemu powder konka nituba twine emibazi yiitu eyitukombekisa amaino, twaheza kuryombeka tukombeka eriino erikushana n'agaawe, tukombeka eriino eryokwenda iwe choice yokwenda, then tukombeka eriino erikwingana na n'omu kanwa kawe tukabona kuriteeka omu kanwa. Obwahati hariho okugarizamu amaino agari aga permanent narishi agarikugumamu kandi hariho n'aga temporary agari ag'okujwekamu narishi okukozesa obwire bukye. Abamwe hari ezibakweta replacements eziri temporary, abandi hariho replacements ezibakweta permanent. Nani nza kutandika kushoborera omuntu nintandikira aha kyakumanya ngu uzakyatakumanya. Hati egi bakweta temporary neegi replacement eyitukuhereza omuntu akaguma nagijwara nagijura.
nk'enkiito mwenu nk'oku kureeba enkiito neeba eri nk'egi ogijuura neine ok'okugijuura kandi eine ok'okugijwara nk'oku otakubaasa kukwata enkiito ng'ogijwara okutandikira aha bisinsiino tiine enkiito ei nkumanya y'okujwara okutandikira aha bisinsiino zoona nitutangisa ki amano nimugizeta ki obwara bw'ebigyere nibwe tukubanza kushoka omu nkiito hati ninyowe ningambisa amazima tekurya buri kimwe ngaha egi ahabwo kugira ngu neejuuka kandi noona noobaasa kugijwara neeri nk'enkiito enkiito ey'okujwara aha bugyenyi tiyo nkiito y'okubaasa kuza kuriisa nayo enkiito ey'okuriisa nayo tokubaasa kutemba baasi nayo ngoze nkankahi ngoze kurondera omwana y'ishomero ngu waaza aha visiting nga buri nkiito neine ekyekukora ki ekyekukora hati nanaaga miino tigakurya buri imere woogiine nkyankyenda okimanya tigakurya buri imere nigarya emere iwiwe y'okuba noohurira ngu otebeekiine nayo na munonga emere y'orobi konka tokubaasa kurikwata ngu orinenesa ebikiijo kandi ritahamire munonga egyo niyo replacement ningashi ekika ekimwe ekyamiino ekitukubaasa kuheereza omuntu nabwenkyogya toyine kuba nooriisa buri kimwe ninga tigakunena akabi kugira ngu tishikunena ebintu bigumire nikyo hati erere riino niriba ryine egyegi plate ekuryikiriza kukora ki kusitama aha mushayi egyegi plate waririisa nk'ebikiijo noona obaasa kugihenda omushaho Nkundimana nahabara ngu amaino ag'okujwekamu omuntu aine kuba naamanya kugabiika gye okugira ngu gatakasiisikara egyegi replacement abingi nibagijwara oshanga naagijwara aheza nk'okwezi atakagijwire ninga oshanga naagijwara agijuura agiteeka nkahari enkoko ekikabugana ekeeta akanyobwa ekateerateera ningashi omwana akakwata aza kukazaanisa hataaho egyegi replacement woogiine ningashi waanogyetaga nikiba nikyenda ngu omanye ngu egyegi replacement neneebaasa kusiisikara kandi neneebaasa kubura kandi neneebaasa kuhendeka omuntu akabe nagibiika ata okugibiika obumwe hiine obuntu obu tukubaasa kukuheereza okagibiikamu buri okuwa otakwenda kugikozesa okagikora ki okagibiika buri kotakwenda kugikozesa okagibiika waaza kugiihayo okabanza waginaabisa gye ekabonera okagiteeka omu maizi then okagijwara ahabw'okuba tushemeye kuba noogijwara eyomire eyomire neneeza kuharahara omu kanwa hariho n'okwombeka orutindo narishi amaino agu bakweta bridge nkaguma omuringo gwa permanent teeth replacement nk'oku Dr. Nkundimana arikushoborra bridge tutuura nitumanya ngu n'orutindo hati orutindo ahi okurukukora noora niira nka kuno ahaha nihaana harabaho ki amaizi tukwaza kwombekaho kugira ngu omuntu aruge kuno azookwe nitupreparinga okwe tugaruka tutebeekanisana na kuno tutandikira kuno tukombekana na kuri then twija tukora ki tubigiita hati omuntu akuba yemeriire aha ningashi emotoka ye yahika rwagati y'orutindo rwagati amaani agakuba gagikwise nigaagarya okwe na kuno hati na n'egi bridge egyegi bridge iyo eri omu replacements ezikuba zitakurugamu ningashi fixed replacements hati egyegi bridge oku tukugikora nitwombeka aha ryere riino eri ryaha tugaruka twombeka aha riino eri ryokwe then tugakonectinga na n'eriino erikuba rikozire ki riryaha rwagati omu kyasha kugira ngu wanoonena emere wanooginenera hari n'eri ry'omu kyasha agamaani gabe nigabaransingira hari gari amaino abiri eryakuri na n'eryakuno
eje jote kujuka nitugitekamu obutarugamu ejo abantu niyo bakubasa kweta nkachi nka permanent wadi neberi nkeji norana mino ashatu konkaga kwatiye konkeri omugo muntu akana amisinga hereri no rimwe hereri then akaka nikemera haryeri ereri ryemera haryeri then tugastamisa ereri stamakai omuchasha then hati kitwiko muryaga nago gine materials ezikuba zitakushana hariho ogo ereri ececechika nicyakine cyomo munda kugira ngo nawane nibare ritakayatika then aheru hashwekireho ki akashu kakushana na nerino na mina gawe buri muntu okakuba nasha amino nibyo rino ritukumukora ugwari kwenda kutama amino go mutano nkaga silver na gold aine kushomesubwa na mnongo kwa mina garukora kugira ngo akore okusharamo kushikire ago kushanga ninke rya gold irindi rya silver ago nago tugiyene kitu kwikokwe tubanza tukubuza no gacenga abo kuba umuntu naza kwisha ati nyende rino rya gold kongo shange takumanya irino rya gold ni bani research niri muteko mususo yateye umuntu kakureba ryine ateka ki twaza kuragura kugira ngo buri cyo kwenda nico tukuhereza babare mnonga kandi awitwasia no kwagena noreva erino ndo baza kurugo mukano kawe obumwe watunga butandu ninga hagire kizibu cyakubaho kandi ubwo hati kanguhumze mukace tuzagaruka turukongera kuganira ahaniri inoki eriwine guteka mukano kawe Time to break free with Azam TV. Grab yourself a full kit at 80,000 shillings or an Azam decoder at 40,000 shillings. Experience the thrill of every goal in La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, and the excitement of live sports action from the Saudi Pro League and Carabao Cup on Azam Plus and Play Package in HD. Your favorite China Uganda movies on Chamuka TV on Azam Pure for just 13,000 shillings monthly. Unlock a world of sports and entertainment with Azam TV, the most affordable pay TV around. Visit any of our agents or call 0312-308-900 for more details. Azam TV, entertainment for everybody. Omagarageseji arhembere eri kutuhindura tukabece kituri embereji eri kuhindura amazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mumberejo nitwanturonde ekintu ekyo mutana habindi namunonga ekintu ekiri kubasa kureta hekyo kutangaza omagara gitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe ribe ryo mutano gakoziro mbirungo ebiri kuheza ombiri gukagaruka busya gukagira amani wena ukasigara no kuraje Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe. Wonders, always wonderful. Wait, emmere ogire sinaye nga siraba kawaka weekali wano teweerabira leta bubiri Sumulula buli alina akacupa kyokunywa kibongera amaanyi kinywa kufunamu enjawulo kiri ku mutindo w'amanywamu eyo kalimu ebirungo bakalunga entangawuzi bagiteekamu eri omwo omubisi gw'enjuki nagwo ogusanga omwo kagaba waaka kanyweko n'owulira waaka kombucha drink kyekyokunywa ekisinga byonna era nga kikolebwa kampani y'Ekyama Enterprises Limited. Kati gwakyetaaze tufunire ku namba z'essimu zino wammanga 0701 734 339 oba 0783 10 38 16. Waaka kombucha drink gw'oba onywa yekka. Otaferwa aha Tayari West.
bino bintamye yekene nawe bwante walisanyi keri mpewa ka kurkayo omukahumurako ntugumuza muno mushaho Gilbert Nkundimana kandi arakutushobojera niki eco yine gukorana mnonga amino gawe garga omukano katunga ibyasha nirino kirisho mukuba no garra omukano kawe katugumuzemo arakutushobora ahanshongeje aba teknolojia kuhindahinduka hariho n'ibyuma biri kutekwa mu mino ecyo kumanywa nka implants kongo bwati n'abantu bacha barukujukoze encourage tekakanyire mu Uganda hariho ekika ekitweta implant nkoko kureba omuntu yahenda ko mukono bakamutekamu ecomo hati nanitwa omuntu yayine ebyasha ningashe echasha kimwe no kuba kimwe hine byoma ebitukukora ebitukuba twine eco kushanga ngo twakiteko mu mubiri gwawe ntuzinge coma kugira ngo twakiteko mu mubiri gwawe tiguracange then tukiteko muri omushaya then tuija tukoraki tubyara herino ejo niyo ekika cha replacement eco nico kika cha replacement ekitakakanyire omu Uganda na munonga nko mu Western kuno kandi ekitakamanyirwe konka kikozire kiriho kandi nitukikora obutamanya nibwo buretira abantu baguma n'ebyasha nko ku Dr. Nkundimana arikushobora abantu abakuru currently nibagira ati nyweshika naye kurire kunkejo tiyo nshonga enshonge kusinga yo kuremesa abantu kugaruza amamino no butakora obutamanya amino ganyinire mu gashoki nanga nicyenda tube twija twakoraho nanga program yo kushomesa abantu amino gine mu gashoki abo kuba umuntu naje ati ninyenda mu nkure rino ayebwa ngo wihame rino agandi nigande gaza kukimanya ko kure rine rimwe nirema nko kuwakuburunzira amabare okiha muri ibare rimwe gona nigakora nigaragara kongo kugira ngo gatakaragara agamabare waza kwiharera no waza kwihibare no giye mpora oronderi yindi origaruzaho hataho niho tukukora kitukuba twihire merino ryabire eryo kwiha muninga shibwije bakwihire merino ninga nko kutwagamba iyo wakuzira ukashanga turamezere erino nkaho misho ninga shaba ayiba kukure bino kashanga bakamukurana na mino gabukuru gakiri mato ahantu nitukora nituteka agamino ago kwa replacing either go kujura either gari fixed gatakurugaho ninga implant kugira mshaho Nkundimana umuntu natunga emiringo erumwe ya permanent hamwe na temporary ukurigirira iwo noyenda hariho umuntu akuba ko kumugambira wamugira uti agagamino nago kujura agagamino gari fixed achura go kujura ushanga ninkiwe hati ukabo rya TV ojura mino uti nimpura gandu syo gajura nga hati nimba ninza kuhereza eco nchanchi maisa ngo nintankirana ahamyaka omwana omuntu nayingana omuntu mukuru omukikuru emyaka 9 hati ahabwa kuba ninza kuhereza mino gakoze agari permanent hari ebintu ebiri naco ntuba twine kwikiriza ahabwa kuba ninza kuhereza gamino agari fixed gari expensive munonga konkano guwana ogenda nitukora ntugatekamo then tuzahakinte cyo mushaya kurugiro mushaya gwawe aha umucyasha echasha kibachikwire ni hashaki bitu bakachikura bata ubwo mwanya gutukuza kuteka merino ni gushaguta hariho ahantu ho kushanga atakubasa kuzaho danger hari ahantu ho kushanga twaza kutekaho implant nituza kubanza twombeka igufa hari ahantu aho kushanga watekaho bridge eje yo kushanga n'urutindo rw'amino rwaruringwa nchanchi mwese ngo watekaho force nyinji rwagati ejo bridge nene basa kuhendeka
hataho tukora ki tuchuzinga implant nanga tutachuzingira na denture then ekindi nkoko nakugambire ekintu cyo gukora omuntu no musirikare natere mbundu nakora ki ninga shinakirize ibintu bikuremera na rumamino bati iworiyo no kumuhereza denture ya front line erino ryaragara twe yari tica abyo misho gabana yagira ati erino ryaje bariyo ne bareba nitambura katugire ngo bari kuhereza ryaruzinga hata wone tubatwine kuhereza ki bridge uko Samina Gortindo kwina karunzi kahango wageragerana sana go kujwekamo dencha yo nono gijura ejurede wadeni advantage konkani disadvantage one of comparing nachi na bridge nota kujura hari mebe bya najura na teka yabura bridge te kuza kubura ejo ni na advantage ya kabiri ekindi bridge nene rya buri imere hariho ngo naninza kurya kikijo natina inga nitwantu gikozere kugira ngo neneza kurya buri kimwe nene basa kukirya dencha te kubasa gukora ki te kubasa kuza kunena obunena nga wagira umisobunena neguma nejuka ninga shushanga ne yimata engine munonga konka bridge nestami ehamire te kujuka ehamire nerya buri kimwe kandi na nemundebeka nenerebeka je kusinga ki denja abashabo bamino bwa hatini bashangitiza ubu na mnogo mu kushoboja abantu okubakwasa kuyahe byasha nangwa na mino agubine kuteko mu kanwa kabo kuza kushobora umuntu ngwegira replacement nenonji tukino buzibu nkitwa nk'abashabo bamino ahabwo kugira harimo abantu abatakumanya ebintu bya mino binji munonga hatiko kuza kuchimushobora kuza kwikiriza ngo uteke muki ejo replacement yoyonga nitwara kire karingo kandi na wagitiremo kuza kugira ngo agikunde agikore ebe wamugambira nabyo ni kiba kikozere ki kiba kigumire hato shanga ngo nawo wagitiremo ariyo nagirebera kubi Dr. Nkunimana yahiga abantu kuchebeza mino birwanyuma y'amezi mukaga ni turi recommending umuntu kucekinga mino buri mezi mukaga kora kikoze iriwe toka kikoraga hati ninza kutandikana niwe agamezi mukaga nankwire bridge gaho ntagirebereho hakaho mwaka hakawebiri hashiyo iyo niki ekinta kikoze urwo muntu ntuba twine kwikiriza ngo kikoze urwo muntu kitsaruhanga ekinta kikoze urwo muntu ne kikoze urwo muntu ticaruhanga hati nibwo no buzibu ahaho no buzibu kandi ekindi akasente nako abinji nikabateganisa ako kuri pressing ushanga kamurema konkoreba umushagweye gushemerere bridge tigushemerire denje nango shanga ni gwetaga denja flexible ejeje yorobi tigukwetaga denja rihade ningo shanga aina orujejero rwa mino rwinji hati nkarwagati akabe nahitaga mu implant akasente kakora ki kamuremo ejo nayo neshonga Dr. Nkunimana nahabra abantu okugumana batungo kushomeswa okurga abashaha bakugwa bamino okurebuka ngo bagumana kanwa karunji kandi no kurebeka ngo batamwa mina gashikiro mu kanwa amino wanogenda nchibani cyenda omushaho akuyambe akushobore agaga mino nigakora gata agaga mino no gatwara zota bitari yebe binkukira kureba okashanga umuntu naija okiheza kumuhereza information yi wamuhereza akika kandi omucyaro abantu bamugambira ngo nokora aka nokora iki ebi mwamuragine gukora kuno abihindura atandika gukora ebyeyi
ejejo naco bashimiye kubana umuntu ashimiye kubana akimanya ati nazo mirwaro kandi nitwe wade hariho debate ngabasho ba minoti ba doctor manya bici ebyo ntubaso butabizamo konka wija nkibane cyenda ojeruti nije gukora ki ninyenda mino nyine byasha dena ho tutandika tukushobore nko kunashobora deno choosing merino den nayo naryo tugikushoboreho turikore ochenjire kamba miembo umurego watari westo murunji wabasa kubona bashobora mwaramino agar permanent aramino agar temporary gufuteka mu kiyam kana aragba gufuteka mu gakaguma mweno tagmokwe oyini byasha urukurya kubi nashota kubasagamba umbantu nabandi Olivia Kamsime kano kwisyangu obutosha utayayire umushaho wawe na mnonga wamino okushijuma nashokore bamino gawe okugaye marareje